Dobro večer ili dobar dan, dobrodošli. Malo je, da kažem, moj nastup redundantan u smislu što većinom vidim, Bogu hvala, što tako svoje studente, tu prijeti opasnost da bude dosadno, možda malo predavanje, zato što sam neke od ovih teza iznio, što privatno, što na kursevima koje držim. Međutim, u cjelini uzevši, ipak ovo je prvi put da iznosim ovu tezu ili ovaj čudan spoj. Neki su mi pitali kao otkud prvo ja u materiji američkog građanskog rata, a druga stvar, pobogu kakve veze američki građanski rat ima sa Republikom Srpskom. Međutim, da vas podsjetim na nekolike ikonografske činjenice, pored činjenice da imamo studente sa konfederacijskom zastavom ovdje, naše studente s fakulteta, postoji dublji afinitet u dubljem kulturnom smislu između srpskih zemalja, između srpske kulture i naročito američkog juga. Treba definisati to američki jug i srpske zemlje. Na plakatu stoji srpski zapad. Pod srpskim zapadom večeras, onoliko koliko budem govorio o Republici Srpskoj, to neće biti politikološki striktno, niti će biti geopolitički. Mislim isključivo na Republiku Srpsku. Dakle, Republika Srpska su zapadne srpske zemlje, sa ove strane Drine, one naravno su jugozapadne zemlje, ali svejedno, to je zapadna geopolitička zavjesa u odnosu na 800-godišnju, ajde da tako kažem, matricu i maticu srpskih zemalja. Vidjet ćemo da, ja smatram barem tako, da je taj, da kažem, inverzija između periferije i centra nastupila upravo 90. godina i mi imamo drugu srpsku zemlju, prosto. Imamo drugi srpski centar i drugu srpsku prestonicu i imamo dve srpske države. Jedna od tih država je na zapadu, za mene značajnija je na zapadu i za mene kulturno bogatija je na zapadu i na posljedku moja je ta zemlja. Tako da pričam isključivo o njoj, ovu našu maticu, majku, prvo osnovnu zemlju Srbiju večeras uopšte ne tangiram. Prisjetite se također jedne činjenice u notoričnom, famoznom filmu Lepo selo, lepo gore. Imate na plakatu i na CD-u i na naslovnoj stranici filma i u jednom događaju tamo, kad na tenku oni rašire konfederacijsku zastavu. To treba prosto obratiti pažnju na to da postoji dublji afinitet, postoji dublji razlog zašto Srbi vole jug. Znate, ne vole drugi jug, baš Srbi vole američki jug. Američki jug, evo nećemo definisati, američki jug je i kompleksna, ogromna teritorija, kao dve Francuske velika, to je 14 konfederacijskih država i on je uslovno rečeno samo jug, on je jugozapad i tako dalje. Dakle, to je geografsko razlikovanje koje večeras ćemo da kažemo. Neće biti nikakvih slajdova, ja ću iznijeti svoju tezu u sklopu manje više jednog školskog časa, nastojat ću da isprovociram vašu reakciju, da bismo otišli sa ovoga predavanja sa promijenjenom donekle percepcijom tih stvari i da bismo imali pitanja. Ja ne smatram da predavanja imaju ikakvog smisla ako to ne uradimo. Dakle, ovo nije nikakvo pokazivanje lično, nego prosto doprinos nekakvoj arhivi, da kažem, interesantnih tema koje možda mogu da budu i korisne. Počet ću sa jednom malko bizarnom činjenicom, bizarnom anegdotom iz našeg rata, koja otvara kulturološko poglavlje koje je interesantno tu za mene. 95. godina, u njoj se nalazimo, u mjesecu kraj avgusta, početak septembra u Novom Gradu, na granici sa Evropskom unijom, sa Zapadom, sa vojnom krajinom, sa zapadnom civilizacijom, sa rimokatoličkom civilizacijom i tako dalje. Na obali smo Une, to je istinita anegdota koja se tako desila. Na obali smo Une, kod današnje vijećnice, jedne prelijepe restaurisane zgrade na obali i tačno na mostu prema granici sa Hrvatskom. I jedna interesantna družina je, malo je ljudi su raseljeni, novi je pod granatama, granatirani iz dvora od strane hrvatske vojske, sad je već razrušen, krovovi su polupani i tako dalje. I jedna interesantna družina na obali. Na obali je Radovan Karadžić sa izvjesnom babom Stanom Kojić, koja je, ajde da kažem, u medijima prepoznata kao vračara. Ona je dala mistične direktive predsjedniku Republike Srpske i glavnokomandujućoj ličnosti da pobude 100.000 krstova
po granicama Republike Srpske. Jedan od tih krstova je tačno tu na granici sa Hrvatskom, jer ona ima viziju od Hrista da će tu da bude granica. To je 2 mjeseca pre Dejtona. Radovan naloži da oni, predsjednik Karadžić naloži da posjeku drevnu lipu koja je 80 godina stajala tu, oni posjeku tu lipu i ruknu, bace tu lipu dole u Sakeja u Unu. I kako je rijeka plitka bila, ta se lipa zadrži, ne može ona da ode, plitka je, još uvijek je to ljetna sezona, Una je plitka. I proročica kaže da onog trenutka kad rijeka nadođe i kad odnese tu lipu, da će da se završi rat. Tako je i bilo, kad je Dejton bio, Una jako nadošla po prirodnoj svojoj jesenskoj dinamici i odnijela je to drvo. Ima priča da su neki muslimani ščepali to drvo i ne znam šta su radili s tim, to već ne znam taj dio priče, a drugi dio priče je da je na to mjesto postavljen nekakva plaketa i neki krst koji je dugo tu bio i prilikom smjene vlasti to uklonjeno. Nikakvih tragova tog mističnog događaja nema više u Novom, sem pamćenja ljudi koji su to gledali, nekolikih ljudi. To se prepričalo u Novom gradu i to se zna. Ovom anegdotom, istinitom anegdotom, otvaram večerašnji taj prosede o mističnoj logici dubokih i dubljih kulturnih slojeva koji povezuju ovaj dio američke istorije, nama jako, nemio, mi doživljamo Ameriku kao naše bombardere i tako dalje, što djelimično jeste tako, i naša istorija. Američki građanski rat je najkrvaviji rat u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. U njemu je, u bratoubilačkom sukobu između sjevera i juga, poginulo više ljudi nego u svim drugim konfliktima oružanim zajedno u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Rat se vodio, samo osnovne činjenice, potpuno sam svjestan da znate, čak i detalje da su poznati. Rat se vodio između 1861. godine do 865. godine sa za to vrijeme neshvatljivo velikim brojem civilnih i vojničkih žrtava sa totalnim razaranjem juga. To je prvi totalni rat u istoriji. To je prvi rat gdje je generalštab jedan rekao da način da pobjedite svog oponenta je da preorete njegovu zemlju. To nije rađeno vjekovima i to je prvi put uspješno urađeno tada. Sljedeća lekcija koju je primijenio je bilo u Franko-Pruskom ratu i u Prvom svjetskom ratu, gdje su američki generali koji su učestvovali u građanskom ratu držali predavanja po Evropi kako da se totalno istrebi jedna populacija. Što i ne čudi, jer dio generala koji je vodio taj rat je učestvovao u ratovima sa Indijancima, pa su imali dosta prakse u genocidu. Učinjeni genocid, ni manje ni više. Taj rat, vi svi znate da je vođen oko ropstva, formalno. Međutim, suštinski taj rat je vođen oko 1001 stvari. Potpuno su različite kulture u pitanju bile. Sjever je napravio 1001 grešku, jug je napravio 1001 grešku i 4 greške više. Znači, jug je napravio 4 greške više zbog kojih je platio glavom, jer vas podsjećam da i sasvim nedavno je bio skupljanje potpisa u Teksasu da se ocijepi Teksas. To uvijek vri u vazduhu. Njima je falilo 10.000 potpisa da ide na predsjedniku to 100, jer onda predsjednik posle 150.000 potpisa mora da razmutri taj zahtjev o odcepljenju Teksasa. To će se na kraju desiti po mom dubokom uvjerenju, ali ajde o tom potom sad da se ne bavimo prorokovanjem kao baka Stara. Koje su te greške? To su one 4 lekcije koje sam ja naveo na plakatu koje ste vidjeli. To su lekcije koje sam ja zaprepastio se kad sam izučavajući tu istoriju naišao njih u poluartikulisanom stanju, oni su onako formulisani na moj način, ali sam se zaprepastio kad sam vidio da su srbogene. Tipične su za naš narod i mi smo strašno skloni da po kulturnom potpisu i po kulturnom jednom postupku da ponovimo te greške. Ja ću vam nabrojati te greške koje su. Velim, oko 1001 stvari. Poimanje žene na sjeveru je drugačije. Na sjeveru su žene radile, na jugu je bio kult žene. Žena ne radi, žena je gospođa, ona je matrijarhat, ona nosi cijelu tekovinu južnjačke civilizacije. Naravno, ovi imaju robove, ovi nemaju robove. Vaspitanje djece je potpuno drugačije. Tipično krajiško, ja ga zovem vaspitanje na jugu, dijete prvo što dobija u ruku kad prohoda je puška. Na sjeveru to nije slučaj. Ne znam, 60% generala su sa juga, militarna tradicija razvijena i dan danas većina fortova i većina generala su sa juga. To je isto bilo identično tada. Međutim, u opštoj strategiji jug napravi
4 određene greške koje ćemo pokušati da dešifrujemo i da primijenimo na naš, da kažem, kulturni zapis, jesu li oni nama, da kažem, skloni. Možda smo ih već učinili, a ne znamo to. Prva greška, strateška greška, koju je napravio Jug i sebe nužno doveo u poziciju da uradi drugu grešku koju ćemo nešto reći, je da u polemici sa svojim oponentom ili neprijateljom dozvoliš da neprijatelj definiše stvar oko koje si u sukobu. To je prva greška. Ja sam htio da izbacim to na pano, ali evo da trenirate malo na guslarski način memoriju, probajte da pamtite te sve 4 greške da bismo imali raspravu kasnije. To je prva greška. Kako je Jug dozvolio to? Sjever je preuzeo inicijativu i natjerao je Jug da igra, uzeo mu tempo u tenisu. Vi osjetite kad on udara lopticu da ovaj prosto odgovara, da nema tempo, nema dinamiku. Jug samo odgovara na sjevernjačko nastojanje da u očima svijeta dokaže da je ratni sukob samo oko robova. I Jug nasjedne. Pazite, ta greška je toliko katastrofalna da već iz nje skoro nije bilo izlaza. Znači, morali su da imaju, ne znam šta su morali da imaju pa da se izvuku, i naravno pametni sjevernjaci su ostali tamo toliko prostora za drugu grešku. Znači, Jug počinje da se poistovjećuje sa robovlasničkim sistemom koji je, jel tako, poznato nam je, osnova južnjačke ekonomije, to jest pamuk. To se tako i zove diplomatija kralja Pamuka. Postoje knjige, enciklopedije na temu kako Pamuk oblikuje diplomatiju. Vrlo rudimentarna, nažalost, diplomatija. Iz prve ove greške Jug ide u drugu i mnogo gluplju. Znate, kad stanete na pokretnu fabričku traku gluposti, završavate po čekićima, ali oni to još nisu znali. Druga greška se sastojala u tome što jednom kad je Sjever definisao cijelu stvar, uzeo tempo, natjerao je da počne drugu grešku, a druga greška je da Jug mora da opravda ovu stvar. Ja dokažem, a vas natjeram da vi opravdate to i da je dokazujete. Dakle, Jug preuzima na sebe moralnu težinu da opravdava ropstvo. Znate koliko je to nemoguće? U osnovama konstitucije, deklaracije o nezavisnosti kod Jeffersona, kod Washingtona stoji pitanje vremena da ukinemo ropstvo, ono nije republikanska kategorija, nenormalna je kategorija, nije hrišćanska kategorija, svejedno će se kad tad ukinuti i Jug nasjeda na klopku i počinje moralno da se troši, dokazujući svoju poziciju kao robovlasnika. To je toliko energije potrošilo, samo semestar bi se mogao na tu temu da priča kakva je kultura nastala pravnička i kakva druga, da se opravda jedna institucija koja nije mogla da se opravda. Treća greška je bila pitanje vremena, treća greška je da u procesnom postupku dokazivanja ropstva sve i jedna stvar iz tvojeg intimnog života i tvoja intimna institucija bit će pretresena. Znači, zamislite, počelo je tako što ću ja da dokažem da je ropstvo i opravdano, čak neki stvrdili i Bogom dana najveća institucija bijelog čovjeka, jer njima je bila, nisu ništa radili, imali su robove. Završilo se u procesnom postupku tako što je pretresena i izrugana i do parodije dovedena sve i jedna institucija južnjačkog života, a to je žena, dijete, rat, militarna tradicija, literatura, teologija, crkva, barijera je ogromno razdvajala sjevernjačku, o tome posebno priča, možda se priča između južne i sjeverne crkve. To je već bila kapitulacija. Preostaje četvrti suicidalni akt, četvrta greška, a to je greška da stjeran u ćošak južnjački čovjek nema izbora nego da uradi najgluplju stvar, posljednju stvar, a to je da se poistovjeti sa najslabijom karikom u svom lancu. To je na kraju rata, kad je Jug bukvalno se poistovjetio u potpunosti sa robovlasničkim sistemom. Umjesto da kažu da je to akcidentalno, da ćemo to riješiti, da ćemo izaći na kraj s tim, oni se u potpunosti poistovjećuju s tim i znate šta se dešava? Gube međunarodnu podršku. Engleska koja uvozi 90% pamuka, koji zapošljava 60% industrijske revolucije, na kraju kaže mi vam ne možemo pomoći, pobogu brate, robove imate. Zašto?
jer je prepuštena u ruke inicijativa diplomatska i koja kakva druga inicijativa je prepuštena u ruke ljudima koji su neuračunljivi bili. To su 4 greške. To su moje 4 lekcije sa određenim protivmjerama koje ću da iznesem pred kraja ovoga predavanja, koje ne bi nijedno društvo, a naročito naše društvo ne bi smjelo da počini. Postavlja se pitanje, jesu li oni bili debili? Postavlja se pitanje, jesu li oni ništa znali? Znate, ima poglavlje, knjiga cijela ima, knjige imaju temu zašto je izgubio jug. Ima knjiga zašto je dobio zapad. Ima knjiga na temu, glasi knjiga kako je jug umalo pobjedio. Jug je vojno umalo pobjedio. U jednom trenutku je jug prebacio u teatar Virginije, prebacio je potomak na teritoriju grada Washingtona, opsio je Washington, liklo mu se i ono malo kose pre nego što ga ubio onaj glumac, ispalo mu iz glave od sekiracije. On nije znao šta da radi. Imao je preko puta sebe vojnike za koje kažu da jedan južnjački vojnik je vredio kao 5 sjevernih. Potpuno nam strašili ljudi, suicidalni ljudi. Postavlja se pitanje zbog čega su napravili 4 velikostrateške greške. Ovo nisu ni strateške, ovo su grand strategy, ali na velikostrateškom nivou, kada treba da involvirate kompletni kulturni, prosto mentalni fond koji imate i oni su kiksali. Zbog čega? Odgovor na to pitanje će nas dovesti postepeno i sjećajući se anegdote o bivšem predsjedniku Karadžiću, do jedne vrlo bitne za mene i za studente moje kojima to predajem, antropološke kategorije i kulturološke kategorije, a to je da je jug, pa ćemo konsekutivno doći i do nas, američki jug je bio savršeni egzemplar arhaičnog društva. To je društvo arhaičnog morala. To je društvo koje je naslijedilo nepromijenjene kategorije časti, viteštva i džentlmenstva od Platona do 19. vijeka. I nije ih za 19 plus 4 vijeka, za 23 vijeka ih nije promijenilo ni za jotu. Jedini ekvivalent na tom rangu je opet ekvivalent u filmovima, ekranizovan i glorifikovan u filmu Posljednji samuraj, gdje se dobro sjećate da samuraji identični kod časti imaju i njima je čast da izginu pred Maksimom puškom i traljezom i nema potrebe ni da se živi više u svijetu u kome lokomotiva i ugalj igraju glavnu ulogu. To je svijet umiranja, to je nekrotični svijet, suicidalnog karaktera, vrlo melanholije jedne određene, svijet u kome bi određena psihijatrijska i psihološka, da kažem, terapija dobrodošla. To je svijet arhaičnog, drevnog morala, sa, molim vas, izrazito za nas također bitnim naglašenom ulogom takozvanog džentlmena. Džentlmen je južnjačka kategorija, drugi termin, drugi sinonim za džentlmena je kavaljer. Kavaljer je kavalijer, francusko-stara, špansko-latinska riječ, znači konjanik. I prosto plantaža, aristokratija i konjanici su meritum aristokratski i vojni toga društva. Ta arhaični moral, arhaična kultura je jahala na prikrivenoj filozofiji određenog stida i kompleksa. U pitanju veoma homofobna kultura. U pitanju je kultura, ovih dana ima jedan projekat u Banja Luci koji pokušava da tangira u našem društvu slične određene pojave, to je kultura izuzetno konzervativnih osjećanja koja ne smiju da se pokazuju. Čovjek kao smeće trpa u sebe i guta i nikad ne pokazuje ni gnjev ni ništa dok ne prsne. I onda naravno da sve izgleda lijepo kad se gura po tepih. Posljedica arhaične kulture, veoma konzervativne kulture koja je pripadala maltene srednjovjekovi, u 15. 16. vijeku, posljedica je nejasna strategija u ratu, nejasna strategija i nejasna, ono što ja u jednom izlaganju na političkim naukama sam nazvao, to je meni draga sintagma, prosto i neophodna mi je i večeras, a to je, molim vas, nejasna nacionalna teorija i teologija. Ja vas sigurno sad, ne bi mi trebalo ni minut da sa svakim pojedinačno od vas, ovih koje znam, sjednem da bi se vi saglasili da svaki narod posjeduje svoju dominantnu nacionalnu teoriju i teologiju. Ko to ne sveta, taj prosto nije izučavao te nacije. Svaki narod posjeduje jednu određenu dominantnu nacionalnu teoriju i teologiju. Koji je narod uspješan? Uspješan je narod koji dozvoli da se ta nacionalna teorija i teologija izrazi
i da se sprovede u svoju praksu. Znate, problem je sa jugom što to nije dozvolio. Sjever je dozvolio. Sa svojim bankama, sa svojim merkantilizmom, sa zaposlenim ljudima, sa filosofijom koja je tada već dominirala dolar. Oni su dozvolili da ta filosofija dođe do konkretnog izražaja. Jug nije, jug se izgubio. Ja sam malo prije sa kolegom, našim mladim geopolitičarem vodećim, Željkom pričam malo prije i pomenuo sam da 62. dezerterstvo u jugu je veće posle godinu dana rata na jugu nego na sjeveru. Pa gdje je taj moral? Gdje je taj moral? Gdje je to viteštvo? To je meni bilo pomalo blamirajuće čitati, iskreno. Da, malo sam, da kažem, posle toga i propitao svoju želju da imam i konfederacijsku zastavu. Šturnuli su s ratišta, pobjegli. Zašto? Pa ostaje žena sa 18 djece, trče od gladi u Apalačkim planinama. Ko će nju hraniti? Znate, a Lincoln prima udovice, pri tome. Lincoln prima sjevernjačke udovice i kao danas Obama i predsjednici daje donacije i glorifikuje, maltene na TV onog vremena je stavlja. Koja je razlika? Dakle, nejasna strategija, pri tome sjever ima jasnu strategiju. Gdje smo mi tu? Znate, ovo nemojte da doživite, nipošto oni koji me znaju da ja ne mislim da je konzervativno biti loš. Ja sam recimo ideološki konzervativac i takva jedna arhaična kultura, stara kultura, veoma konzervativna kultura, drago je to meni i može da se opravda i može da se usvoji. Ono per se nije loše, ali ćemo evo na kraju prosto tehnički, inženjerski pokušati da dođemo do toga šta mu je potrebno pa da ono bude upotrebljivo. Gdje smo Srbi mi tu? Ja neću odgovarati na ova 4 pitanja i neću sad replikovati, pa tvrditi da je Srebrenica naša greška oko koje smo se mi grupisali. Ja to ne znam. Ja se sjećam 95. Baš smo u toj uni bili kad se desila ta Srebrenica. Bili smo na kupanju. Dobili smo informaciju da se desila. Ko je mogao da zna šta će da uslijedi? Bilo je svega u ratu. Sada izlaze činjenice da vrlo nesrpskoga ponašanja bilo sa naše strane. Ali ja neću. Ako ste od mene očekivali da kažem, na tas stavljam te činjenice, ne, pored toliko pobogu političara i politikologa koji već i ovdje sjede, vama prepuštam, da kažem, u budućnosti tu tešku ulogu. Ono što znam i što mogu, čini mi se sa sigurnošću da tvrdim, da barem te dvije Jugoslavije prve koje smo imali, Kraljevinu i onda ovu drugu revolucionarnu principu, posle 45. SFRJ na teroru i na streljanju dolazi, to valjda se već zna, da revolucionarna Jugoslavija, te dvije Jugoslavije su nestrateške sa stanovišta srpske nacije i one su zasnovane ne na 4, nego na 44 greške. Stepen debilizma i mentalne odsutnosti koji je potpomogao kralja nesretnoga i koji je potpomogao ljude koji su učestvovali u stvaranju Jugoslavije, meni lično je inkomprehensibilan, što bi rekli ljudi. Ne mogu da razumijem da je neko takvu instituciju pravio, naročito kad uzmete da, na primjer, eklatantno data 3/4 Bosne i Hercegovine pod Banovinu Hrvatsku, koja je preko noći prekampovana u kamp smrti. Isti regent tada je to uradio i tako dalje. Niz grešaka. Zašto to ilustrujem? To su vam dobro poznate činjenice da bih ilustrovao da baš da nam je strategija, Željko stalno to ponavljam na svojim predavanjima, da nam je strategija i nama i Rusima jača strana, ne bismo mi danas pričali na ovu temu, pričali bismo na neku drugu. Ja bih rekao da je tu Željko u pravu i njegovi profesori, mentori koji tvrde da je u pitanju nekakva odsutnost i nedostatak strateške, on to lijepo kaže, strateške kulture. Ovdje je još jedna i druga gora stvar, a to je rascijep između vojno-političkog vrha i kulturnog temelja humusa iz kog se gradi ta kultura. Dakle, šta smo mi, gdje smo mi, Srbi, da kažem, Republike Srpske, kad je to pitanje? Ja mislim da mi od 1992. do 2015. hodamo po rubu. To je moje mišljenje. I ja mislim da mi nismo prestali da hodamo po rubu. Šta znači rub? Rub po meni znači da smo svaki dan u opasnosti da školski ispunimo sve 4 te greške i da ih ponovimo. Zbog čega? Ja mislim zbog toga što naše elite blage veze nemaju u kulturnom humusu iz kog izviru. I mislim da uopšte ne čitaju stvari koje govore o tome. I znate što je crnjak, što kaže narod u svemu tome? Što to mi koji smo podelitni ljudi, koji smo servisirani od strane njih, i tekako dobro znamo. Ali možemo da se dodiremo i da doviknemo, da dobacimo do tog stepena gore. To je problem. Problem je nekultura. Molim vas.
Srbi spadaju, pretpostavljam da ste mogli da saberete 2 i 2, Srbi spadaju u izrazito konzervativnu kulturu. Najkonzervativniji dio, po meni, je Hercegovina, najizrazitiji dio srpske nacije. Pitajte Hercegovci, ja sam imao čast i godinu i po akademskim, sam se bavio antropološkim terenom dole, oni su izrazito, kao i Crnogorci, zatvoren konzervativan soj, to oni sami kažu, međutim i mi ne zaostajemo puno. Sva Republika Srpska, gledano u tom nekom smislu, je izrazito zatvorena i konzervativna jedna kulturno prostranstvo, kulturni real, koji u potpunosti korespondira s tim. Patriarhalnost. Muž nosi sve na temelj, na plešima, dok ne crkne, ne pita se i ne žali se. To naravno već se malo mijenja, ali ide to dosta sporo i žene, i kad bi htjele i mogle da uđu u jedan prostor da nadopune i zamijene nekoga, ne dozvoljavaju im muškarci. Ne trebamo valjda to da uopšte posebno tematizujemo. Zbog čega, evo, smo mi, jug je kiksao, zbog čega smo mi pogriješili sa ove 4 greške i zbog čega smo na rubu da ih ponovimo. Iz istih razloga, međutim, ne treba biti nefer. Ovdje smo čuli u sklopu prosvjetinog ciklusa dobro predavanje, interesantno predavanje, međutim, ja bih rekao da tu kritika ide pregolemo i predaleko. I ja sam tad već zavapio, tad sam htio da kažem svoj stav na temu Republike Srpske, gledam u ono long durée, dugotrajnom procesu. U dugotrajnom procesu Republike Srpska je čudo. Ja ne znam, jeste li svjesni da posle Tomaševića, Pavlovića i posle Kotromanića, s kraja 15. vijeka i posle dolaska Turaka, prva srpska država je Republika Srpska. Evo da vidim ko može da ospori to. I ko to smije da ospori, ko to želi uopšte da ospori. Prosto je činjenica i meni nije jasno uopšte ta dreka i neka kritika baš na sve i sva. Uopšte nije jasno kako smiju pojedinstvo da rade. Pa to priznaju ljudi, konzervativci s juga, američkog. Pa konzervativci Austrije, znam da traže instrukcije od naših konzervativaca. Ja ne znam, znate li vi to uopšte? Raspitajte se kod ljudi koji putuju i bave se tim. Ljudi, da je srpski konzervativizam postao brend. Postao je brend, vrlo jedna u borbi se iščeličeno 92. do 95. pa nadalje. Nije to stalo 95. ide to i dalje. To je jedan brend. Mi smo poznati. Ako ni po čem ne bismo bili poznati, gurnuti smo one hollywoodske filmove pa smo tamo oni zločinci. Ako ništa. A i to, vi koji izučavate film, znate da se slučajno u hollywoodski kadar ne ulazi. Možda budeš faca. Dakle, šta je problem sa nama? Problem sa jugom je, jug nije imao nacionalnu teoriju i teologiju da eksploatiše, srpski narod je imao nacionalnu i ima nacionalnu teoriju i teologiju, a neće da je koristi. Prosto je to problem. Mi ne želimo i ne možemo da eksploatišemo ono što nam je pod nogama i pod rukama i što nam je priručno uz nastavu. Ja sam siguran da vam je to kad sinulo u pameti. To jeste činjenica. Mi ne umijemo da eksploatišemo tu svoju nacionalnu teoriju i teologiju koja bi mogla da predstavlja, ako ne neku strategiju sa tenkovima i sa ne znam kakvim projektilima, onda svakako supstituciju koja može da pomogne u ostvarivanju toga. Zadatak, ostalo, ovo što sam ja rekao, je prosto jedna zbirna istorijska činjenica, ostatak i za inženjere. Zadatak, gospodo, pred narodnom generacijom, po mom proračunu imamo 10 godina da to uradimo. Ja sam se dugo bavio, ja sam pričao s nekolikim vladikama na tu temu, trebalo da budu neki naučni skupovi i tako dalje, konkretno s vladikom Grigorijem Hercegovačkim, i on se složio sa tom jednom cifrom. Mi imamo 10 godina da sročimo svoju novu mitologiju Republike Srpske, koja će da bude transregionalna. To je zadatak. Kad uđete u Ameriku, imate transregionalnu M-Way, američku filosofiju i američku ovu, kako se zove, mitologiju, u kojoj sjevernjaci participiraju u energijama juga i jug nije više secesionistički raspoložen da pljuje na Jenkija. To je duboko ostalo pohranjeno. Ali vi u pojavnosti to ne možete da vidite. Mi je nemamo. Prva stvar koju Hercegovac kaže, ispričati kompletnu svoju genealogiju do Miloša Obilića i zaprepastite i ti se pokri ćebetom i čuvati. Šta ti iz Krajine pričaš? Šta mi smo doseljenici, maksimum pre 150 godina smo došli. Za Crnogorce od božanstava počinju. Krajišnici pak
Krajišnici imaju specifičnu, kroz Ćopića opisanu jednu akutnu mutavost. Akutnu mutavost koja kad plane, razori sve ispred sebe. Pa i najveće operacije ratne u ovome ratu, koje se sad izučavaju već napolju, su bile krajiške operacije. 16. krajiške. Vrhunska vojska, koja ima tradiciju iz Vojne krajine, koja je 500 godina stara tradicija, ne feudalna i tako dalje. Međutim, mi nemamo transregionalnu zajedničku mitologiju. Inženjerski zadatak je da proizvede tu novu, zasnovanu novim greškama i da nas smakne sa ivice na kojoj se konstantno nalazimo da počinimo ove greške. Jel treba da vas napominjem dokle je Vučić došao u pregovorima s NATO paktom? Znate vi šta je to? To pred 10 godina da neko pričao, Beograd bi gorio. Gorio bi Beograd bio pred 10 godina, a sada će ga cvijeće možda basipati. Zašto? Zato što se uspavljuje narod i nama se desilo. Ja sam iznio teoriju vezanu i za terorizam, koji uspješno se desio. Mene recimo jako interesantno kako do sad nije bilo terorističkih napada. Držim da nas uspavljuju. 20 godina je prošlo Republike Srpske na granicama, to periferno se dešavaju, vehabijski drugi pokret, ali Srbin je po sebe jako opasan kad se uspava. Kad se uspava, to znači uspava se u dobar stil života, u salo, lijepo mu je, ne mora da izlazi ujutro nigdje da ide, ne mora da stražari, da se brine i tako dalje. Olako mi lajemo, olako mi kritikujemo vlasti svoje. Znate, a naše vlasti, dokaz da nemamo zajedničku mitologiju, koji je dokaz? Opozicija i pozicija. Ne postoji veći otklon. Taj otklon između pozicije, naše opozicije, da ih nazvemo, ne zaslužuju, možda da se tako nazovu, ali opozicija, imaju retoriku i sentiment američkog građanskog rata. Daj im oružje i dovoljno vremena imaćeš rat. Bukvalno. Naravno, to je stidno i to je sramota što je tako i oni to rade na neznanju, ali to je činjenica. Ne treba mnogo da vam ilustrujem to. Dakle, zadatak kojim smo se mi bavili i na nekoliko naučnih skupovima kad su Rusi bili tu, je bio, samo smo svi stekli, evo i studenti i profesori, su stekli utisak da Rusi aman to nimalo nisu čuli. Bilo je pitanje kako da iz stanja pasivnosti se pomaknemo u stanje aktivnosti i stanja defanzive u stanje ofanzive. To jest kako da eksploatišemo pasivne, uspavane svoje nacionalne, u Rusiji konkretno, nacionalne teorije i teologije. I tu nisu, kako da kažem, to Rusi nisu razumijeli, baš briga, mislim. Mi smo na hodniku svi izderali na njih tamo, šta si došao ovdje, šta pričaš uopšte? Što si nisi konsultovao s nama ovdje kakvi su naši studenti pa da pitaš pa da razgovaramo, nego došao da statistiku iz Gazproma izbaciš i misliš da ćemo mi da padnemo na glavu to. Uopšte nisu razumijeli. Dok neki studenti nisu čuli, na primjer, kad smo iznijeli poređenje, evo i večeras ću ga iznijeti da vidite o čemu je riječ kad su pitanje nacionalne teorije i teologije koje su između Srba i Rusa dosta slična. Zamislite Veliku Britaniju, zamislite Izrael veličine Rusije. Izrael je toliko mali da MiG-25, kad leti u punom trotlu, u punom gasu, ne može da se okrene u državi, mora da izleti. Ajde zamislite Izrael veličine Rusije. Evo još gori košmar. Ajde zamislite Veliku Britaniju veličine Rusije. Pa Amerika, koja je ovako zajašila cijeloj planeti, pa nikog ne pušta, i uspjela da zajaši jer je velika kao 1,5 Rusije. Zamislite Ameriku kao Rusija. Je li postoji pasivnija država, recimo, i kultura, nego što je Ruska sa onolikim resursima i onolikom teritorijom? Zbog čega je to? Ja sam siguran da je u pitanju amnezija i kontuzija. Kombinacija amnezije, to jest kontuzija koja je proizvela amneziju zbog udarca. I ne treba biti nefer, treba reći, postreljani ljudi, postreljan kadar, zatvoren u gulag. Beograd je likvidiran, građanski Beograd je likvidiran. Zašto to više da ćemo mi da kažemo? Nije fair. Srbija ovo, Srbija ono, Srbijanci ovo, Srbijanci ono. Beograd je streljan, gospodar. Bačen s mosta, moša pijade i učestvovao u tim akcijama. Za našeg života će te arhive da se otvore, vi ćete Kuršalsa koji će da nastane. Streljan je Beograd, izmasakriran, oteta imovina, vlastela, divna vlastela koja je bila, pa šta ako je vlastela, šta je problem nekome što neko ima 3 kuće? Hirurzi, prosvetni radnici, ekspatriatizovani, otjerani, napravljene su te stvari i onda mi očekujemo da imamo to u pitanju kontuzija koja ima reperkusiju svoju da nemamo sistem koji može da funkcioniše. Namjerno sam pomenuo Izrael, mislim da Izrael je najsličniji bio jednom idealnom funkcionisanju našeg sistemu kakav je naš i preostaje mi da kažem kako bi izgledao taj sistem, pa vi onda
ću htjeti da čujem, naravno, vaše sugestije i ovo je svejedno lifetime zadatak da se radi na tim stvarima. Ovo, molim vas, i ovo treba da shvatite kao samo uvodni govor u javnu raspravu. Vi znate, pojedini studenti znaju da sam ja insistirao, ja bih uveo recimo zakon da profesori humanističkih disciplina bi morali jednom mjesečno da drže javno predavanje narodu. Ako nećeš da držiš, prošetaj s univerziteta. Šta ćeš ti tu? Šta ćeš ti tu? Pa ne razumijem. Ajde da vidim ko čita tajne arhive i ko ide po kabinetima i po institutima i sluša te ljude. Gdje su ti ljudi uopšte? Jel vi znate da se dešavaju ovdje, ima jedan građevinac među vama tu pričom je javne rasprave gdje se nakaradni zakoni donose jer nema naroda da pristupi javnim raspravama. Ta demokratija nama treba. Švajcarsko-luksemburškog tipa, hoćeš trotoar, referendum. A ne znam nija kakve stvari. To je opet zbog nemanja sistema. Koji je sistem? Sistem je kulturološki. Sistem je kulturološki. Neka ostane, dakle sad dolazim kako treba da izgleda, neka ostane konzervativna vrijednost. Neka ostane dinarski čovjek. Njega ćeš teško i izbrisati iz gena. Neka ostane dinarska žena. Neka ostane dinarsko svetosavlje. Sistem mora da se promijeni. U kom pravcu? Ako zamislimo sistem da ima dve matrice, dva omotača, unutrašnji i spoljašnji. Unutrašnji omotač je ovo što mi unutar države u jednoj naciji, u jednom narodu, u jednoj državi, jednim drugima govorimo. Spoljašnji omotač je ono što iscuri u vanjske podatke ka susjednim zemljama. Kod nas to trenutno funkcioniše tako da je unutrašnji omotač, ovaj između nas, totalno zatvoren i vlada monopol nad znanjem. I vlada monopol nad parama, nad koncesijama, monopol nad svim stvarima radi gotovo kao da čeka novu revoluciju da narodu prekipi pa da narod to riješi u svoj koristi, naravno i neće riješiti u svoj koristi, će dalje iz problema u problem. Spoljašnji omotač, za razliku od unutrašnjeg, je totalno porozan i curi podatke neprestano sa spoljašnosti. Nema jednog našeg političara koji nije uslikan sa Britancima u Hayatu Sarajevskom u zadnjih 20 godina. Jednoga nema koji ne prima kovertu u kome ima cvijet ili ne znam šta. Ja ne znam šta ima, ali prima kovertu. Kako je to moguće? U Izraelu taj čovjek visio za 48 sati. U malom Izraelu, teritorijom kao mi. I po broju njih ima kao njih. Dakle, kakav treba sistem da bude? Sistem iznutra, unutrašnje kritike, vas, mene i mene, vas, studenta i profesora i studenta prema profesoru i profesora prema studentu. Mora taj sistem i ta kritika da bude bespoštedna, gospodo. Bespoštedna kritika mora da bude. To je Vladika Grigorije rekao, ja bih, kaže, zatvorio u angar na 43 stepena, ne bi im dao da jedu dok se ne dogovore. Kad se dogovore i šakataju iznutra, onda nek izađu, nek pričaju. Takav sistem mora da bude. A spoljašnji sistem, znači kad se mi između sebe dogovorimo pa izađemo prema spoljašnosti, mora da bude zatvorena granica. Zatvori granicu, pobogu, mili brate. Imaš li dostojanstva? Zar ne znaš da ja sam pričao s Njemcima pa kažem Tesla je znao jedan Dasa Njemec pa nije čitao Fausta, naravno gospodin uopšte, sjeverni Njemačko, nije možda ni čuo za Fausta. I ja kažem, jesi ti znao da je Nikola Tesla, znaš ko zna, i znao da je znao Fausta na pamet. Kažem, pa dobro, vi Srbi pretpostavljeni imate sjajni prevodioce, rekao na njemačkom. Na njemačkom je znao. I čovjek nije smio više ništa da prokomentariše posle toga. Jeo je ono svoje što ima. Jeste, i to je vrlo zanimljivo da je naš Tesla baš znao. Znači, mi nismo protiv, nismo ksenofobni. Niti treba da bude čovjek ksenofoban. Ali mora da bude napravljen sistem, ja ne znam kako napraviti taj sistem, to neću večeras da nudim inženjerski zadatak. To je inženjerski zadatak i to je prosvetno-pedagoško-duhovni zadatak koji treba da izmisli jedan stožer, jednu da kažem, platformu sa tri, koliko sam ja ovdje zabilježio za ovu priliku, sa 3 vrijednosti, sa 3 softvera. Prvi softver je njegova forma, to je ovo što sam rekao unutra i napolju. Još jednom da pojasnim, pošto sumiram. Sistem, molim vas, sistem se otvara se sistem kad? Sistem se otvara kad želimo podatke izvana. Naprimjer, meni, ako ja ne kupim sa Amazona izdajničku američku knjigu, ja ću se odseliti odavde sigurno. Ostavću i srpstvo i grobove, uopšte me ne interesuje, ja ne mogu bez američkih knjiga da živim. Dakle, sistem je, kad je u pitanju informisanost i edukacija i interakcija u kulturama, naročito krajiškim kulturama, američke, srpska, mora da bude beskonačno otvoren. Kad je u pitanju izdaja nacionalnih interesa, ružan termin,
izdriblan je termin, ali razumijete što hoću da kažem, kad su pitanje koverte, kad su pitanje razgovori, pa valjda znaš, kad ideš, ne znam, u Tuzlu ili kad ideš u Hilton na kafu sa Britancima, pa ne, šta misliš o čemu ćeš pričati sa njima? S Britancima. Ako ne zna gospoda ta politička nek ode na katedru za anglistiku, pa on će mu objasniti. Šekspir je opjevao tu u 16. vijeku. Podli i Lukav Albion i neka je. Ja bih volio da imamo mi Elizabetu svoju. Dakle, sistem se zatvara kada dođe do kritičnog curenja. Kao u nuklearnoj elektrani. Dolazi do curenja, do lančane reakcije, zatvaraš sistem da radijacija ne iscuri. Bildaš energiju unutrašnju i neprestano imaš ovakve cikluse. Molili smo ljude i molimo ljude da imamo cikluse, da držimo predavanja, neće gospoda po Banja Luci da daju ponekad ni prostorije. Ima dječaka, ima djevojčica, djevojaka, čudesa mogu da pričaju. Ponešto ja mogu interesantno da kažem. Ima profesora. Teme, možemo da pokrijemo sve teme, da servisiramo svoje potrebe. I gospoda neće, iz raznih razloga. Drugi stožer, druga noga, drugi temelj na kojoj treba da stoji je ovaj panmitski ukupni ciklus koji je transregionalan i koji treba da uključi 4 srpske regije. Ja sam opisao, to je na primjer u jednom članku eksperimentalnom, te 4 srpske regije i moj članak je odbijen na jednom portalu, sada veoma popularnom, odbijen je članak sa objašnjenjem da je jako opasan. Naravno, ja kad sam ponudio u Beogradu, to oni su rekli, ako je opasan, dođi ispredaju ovdje u Beograd, znaš kakav je Beograd, liberalan, pa ćemo da vidimo. Naravno, čovjek se namjerno našalio. 4 srpske regije imaju, to su ukupno uzevši krajine, bosanske i bivše krajine, to je unutrašnjost sa jugo-zapadnim dubokom teritorijom, to je Hercegovina i Crna Gora, to je kičmeni stub crne zemlje humusa, koridor šumadijski, srbijanski, skroz do Vardara, uključujući, prelazeći preko Kosova i Metohije, dolazeći do Vardara, dolinom do Makedonije, i to je sjeverno migraciono područje Vojvodine. To su srpske zemlje. 4 regije kojima može čak zodijački znak da se nadine. Ja sam se nekad malo šalio i sa tim, jer svaki čovjek iz regije ima tipični svoj element u kom funkcioniše. Mi moramo da upoznamo jedni druge da bismo mogli jedni druge da volimo. Dakle, to bi bio panmitski stav, panmitski materijal iz kog bi se to gradilo. Koji bi bio njegov okvir? Njegov okvir bi bio srpski svetosavski narativ koji seže od Kosova do Jadovna i do Jasenovca. Od Kosova do Jadovna i Jasenovca, to jest seže od najvrlijih muževa srpskih, koji su sad na Vidovdan dali glavu, do najnevinije djece srpske koja su ubijena u Drugom svjetskom ratu. I ono što je jako lijepo vidjeti je da na posljednjoj komemoraciji, koja je mitskog karaktera, kad imate mitropolita Amfilohija, kad imate 20 vladika srpskih na humkama u Jasenovcu, kako plaču, kako vladika Atanasij Jeftić bukvalno ne može da sakrije suze jeca čovjek kad se pomenu djeca s Kozare. I tu su bili momci Hercegovci, tu su bile djevojke iz Beograda koje, vrlo zanimljivo, je i potresno bilo slušati, idu iza nas i pitaju, ej brate, kakva je ovo rijeka ovdje? Ona ne zna Jadnica Sava uopšte šta je. Rimska rijeka, koja je Limes rijeka, koja je najveća rijeka područja, ona ne zna, ali ona došla tu. I neće niko otirati odatle. Dakle, to je po meni jedini, sveukupni, ajde da kažem, jedan okvir najširi do kog može da se rastegne sve ono što može da stane. I na posljedku, evo i ovih dana je bio je tu i Papa u našoj državi, bilo je govorkanje i govorka se u pozivu u Rusiju, govorka se u pozivu u Srbiju, ali zadivljujući je bio odgovor pokojnog blažno uspomene patrijarha Pavla, koji uvijek rekao, naravno, brate, može da dođe, brat Papa, ali samo preko Jasenovca. Hvala vam. Hvala vam i volio bih da nastavimo da čujemo neka pitanja.